dan langsung sendiri 4 jam. Kumunci orang lagi sengi lagi benai ke beralin menghadap keren saya bah dalili dengan ailat universiti menwan yuk kejat ke universiti kejungi kumeneru meneru sengiru kum nakalian kejungi yo jintip bo ong bo unwan join physically unwan ke universiti te nakalian kejungi marmar ngila pengkre badu ngila khang no ikan ika administration bangim nom ailat bo unwan bo join ke office te bot kumjuru ngila khang ikini gigiet ki bo pher ha ba u yo persang ban rung niki giet te nakalian kejungi ngila hap khang bat ibi bat kumju ka giet te kumba psai ihi ha ki kinjat singi bo la ai press bo ong ba u join ya kata ka you na you kata ka office online te kawi ka jikeli ng kwa ai nakalian ka issue bat ni hu unit na bat na ka ni husu ba kumno ya kata ka jing join ya kata ka earn leave ka jong u ula ban chu ai tong na kata online umut kumno ba ka ni university un pun chu shat bitang kita ki ling ba kini social media ni ki online mood andre nakalian ka jungi dalili ru im ailat ada dei kata ka online mood ru ni nakalian ka jungi minum pedang badu in sa thok kata ka wegesti nakalian ka jung ka ki issue ni unit ba kani husu bagi minum pedang ya kata ka jing join jung na kata online mood bat kumjuru da ka physical lele dalili ru im minum ailat un yu kejat yang kani university ti kumangila iya kinjat ski ki balale ru we ni ki brio jaka ministry Ukraine wong bahana tong na kata jing dawa jong ki samla puli amnam la ban wangi vc handai udim songthu ba nakaliang jungi ni dawa amdi ba ong bashu dawa krem kanong rim ni dawa bat kanong rim bat kumjuru lapha ya kata komiti bakan wan hakani university ka jungi badu nakaliang ka jungi ngila submit kita ki jing don kam bat kumju kita ki evidence ki proof persa uni shukla ke bolole kini ngilai snam kanthi handai balipat kata ka report hadu mentaru amchem la circulate nala amchem la pensngo ne pen ingi ya kata karai ke bakishim based on the report syukurlah ukak ban join penban yang ukak ban join man ban join ke office ke university ke jungi ti nakal ja jung ke jungi hi kumengi lai keren usini kong dalili ru mailat bat kumjuru ngila thok kesti mencisngi ba de ban pelat no ya kata ka result jo kata ka report bahadu mentaru ngi sa umdum ki samla puli kim yo kata ka jingshai handai ngidang dan kata ka ke jingsanya ke ministry hadu kini singi balalen handai menta andeng ila ibu ni syukla wan le don bor wong ban join kat ba nagaliang ministry kapat ai direction kanunu ka direction ru ni syukla kwat le don bor kani ke pen let's say kedan ke jingye keren ke jingi slok hapring maki handai chengi pat kim penchai ke ru ti nagaliang ka jungi hi kumbang ye keren usini kong bagi scam badalili ru kam naila bon wanyu kejat komuni sekolah barjala bon le thombor ikani ka university bat kumju ega chala ka jungi mencuang tina kalian ka jungi de ngilasem me kata karai rongba banang banjing skambet bom nama la ju ni watla katugi katuku benai ki balalet ha usam balalet ngilai sha stom bat ngila sha jingin kamsim la bam la khandus ngi le mentali soben up time le kamsim tumnum dan kanunu ka jingi ngi banam nakalian ka jungi ngin update bat tad deba ngimpat yok ta kanyisan report buat kumjuru bau ni syuklam num pendam nakaliang jungi ru ngim jeng skambet bom ailat ju kani ke jingi ki jungi kalajen kalayat ke benai ke besar hari hadu mentaru nakaliang ministry nak state government kamdan kanu ka jing kumcuang ka jing shim action nani kanu ka jing kenjok tien ban ong ba kumnu ben le university handai penban ki shupen up ini kata ka jing kanong rim ong kata ka report ngimpat yo ne kata komiti kapat pensngau handai ngengit ba lada nakaliang ke ministry na ke state government ke shimkhia banang ban pen kloy na pen stat biya kata report ni ke komiti ngengit ba mengiru nginyo kata jingshai ka kapor ka babyang hi lada handai ka detong da ka jingle ke union ke ministry buat kumju ke state government ba kimya shimkhia de nak kata daw mengiru ngim yo kata jingshai hadu ke ni sking ke bamtaru mencuang hi kuma pilapan snow pi ba ni kadang yak kata exam mentamo ya kata ngi pedang hi pakai ke exam bat kunju ke simjing ngi banang bangin apa rasa ndai na pedang kinang ngilam juga ke SU unit kunju kini husu kidan baki dan exam atas ni dan kibadan lasai teka kadan be kanunu ka macung ka break tina kaliang ka jungi kinu kibadan break ni bu be kata ka ban pali mo bangin ap sisngi bam badan exam ki puli kot try ki bam dan exam tiki ap tingi ya be kum ka pali
तो फिर jingtip bawal. Ya katahi menem step hi nak kaliang ki administration kilawan approach ini kaba kila kepat ini nak kes unit bakunjuk ya kan isu kaba ngin play ya ki gates ke bangila khang bad ka office ko khang ban ya alat bakan function ka university rei nak kaliang jungi aku mengilong ba kajitmu jong ne u syukla ban wan yo pechat biam kan isu ba mengingin ni scam orang bagi na lagi nam syayu katai ko ginang jungi ke ba pinjang bang yang ba dom tam ne walang dan apa dengan examin ko per nak paras na pulih andre hadu asking istu ba kajing ba kajing tunjuk kadai ya ka ri macam ri bro ko we te ngiban se walang na exam ngimi khman ban ya bandawa ya ka ke ba ngila dawa do sistem ko adam te ya ka jingdon jong wisi ya ka hajau ne ka jika udon ye tang patip syai andre nakiliang kian kiwan keren yang itang bah kaduk asnipat ya ka cakap udon lese ulak bandon hago tine ulak bandon sya kiwe pat cakap bau rate nama lese itu gi sambak da bro don hasilong tang bau rate pat menubah pendek dengan u kata ulak bantip Lapha kita ki committee bagi nuan assess ya ke overall situation habang ni lap ai hero ya ki proof ki nakilian ministry hadu mentaro competition ai kata ka jing syai ka bapura kum man syuong kaning ka jing ki jing kam data ka jing ki jung student community kala de kumjuk nakilian jung kini hingkai kini huta kumjuk kini hunsa ta barot lightly ki stakeholder jung ka university la ki kim kwa shu na ki kim accept shu ya u professor Shukla u vice chancellor jung ka university ta nakilian jung ni sing tu baka jing dawa jing kam de shu ka jing dawa khna man shu mo kumjuk hero what ki civil organization societies jung ka meghalaya kala pensiyo hi bakila declare hukum persona non grata ta habakat kini ki statements ki bala penmi na ki breu ki jelas ki breu ki bade ki lajungi ya ke issue ka ministry ka kwa shu punya ka assurance ne ka approval habaka state baru ka way umdi chutang kan ka university man shu baru ki stakeholder hi hadu ke state ro kim kwa shu ki breu ka state ban i Shukla ya professor Shukla kum vice chancellor tene kala jong student ni lingi sing baka jindawa jing kam de ki ong chudawa kala er hande ka don rim ka bas scam bat ngingin yang scam ya kata ka juk jindawa ka jongi